Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network o naramchak soa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Katabi chongrang, Nongram Hills locality rong thalani na tangkalak punga kumana. Nong Talang College lakwen rumbuin ko matelani ko daka. Report District Independence Day Platinum Jubilee ko datli manyanga. Adog ni BSF rang Independence Day ko manyanga. EITC tura o joining event ko ngata. Chigumagpa kuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Jen Nongram Hills ni Independence Day ko manianyo, mungsong pasukpag po nga. Warang bas nongrang ni Sorkar Baksa na may kamtang ko kae, mandirang baksa mili ng rumani ko dakanina, aro niknikani sumayrango, nirok sandianina, matele aro rasong chay aga na nga ha. Arwaya da audirang bas nongrang ko, aro dingtang locality rang ko, Sorkar Baksa kam kaanyo bak nangat ken ini jana pa nga ha. Adok Sorkari, Tourism Department ni gita tangkagong lakpunga ko Nongram Hills ni Dorbas nong na, locality ko sile namir nitoy rakyani na, award ko na. Maybe they will start doing the wrong things, and maybe their energy will be utilized not for constructive purpose, but for destructive purpose. And that's really where these kind of interventions play a very important role. These are small interventions, but very, very effective and very meaningful interventions. And we intend to continue this every year. So therefore, one of the major themes which I spoke about today in the morning was about engagement. We realized if the government wants to work in a much more effective manner, we must engage with our farmers. We must engage with our women folk. We must engage with our youth. We must engage with our community. Matil planning gita, Sri Lakman Rumbuy ko, Nong Talang College ni gita mandiraan ko dakanga. Wani Sorkar Baksa Bakram Chingaw ni taubini Education Minister ngaw na wani name dangdeke kam kaanina aro dakchaka nina mungsong bati warjantia julo aro dingtang chatro-chatri rang ni community rang na je koya jani chidok tariko dakanga. Wani Education Minister in charge ng ingon wanong Talang College ko nambata gada ngaw na radwa ya function o bilsi haja gani chichet oni bilsi haja gani khugru gani ona kam khaga parang na aro degree aro class 12 na may pas kagaparang ko mandirani ko dakanga. Lakmay rumbuy ni speech to waya college ni niknikani rang ko chakmatungo ni dao nambata gadang na sukahan ni gaman aga na nga aro ya college ni management rang ko na may dakang china aro prank pa chatro-chatri rang ko na may kringe puray china didiya nga ha. I'm very happy. Chief Minister is always helpful. When I see, then I need one more. Now I know we need staff, vehicle. So this is the journey of my association with Nongtalang College. Remember, nothing will fructify. And mutual suspicious will never reach you. Mutual confidence is more important. Respect for each other is more important. Gumag adok Baksa Bakram Mimania niyo District Administrator aro Report District ni Mandirang Baksa India asung ni Platinum Jubilee Independence Day ko datle manyanga ha. Paham simfil ko namin ni Twitter nga. Urban Development Minister Shri Hamlet Doling jen mungsong pasukpak po nga aro jen flex sung duwata ni ko daka nga aro Rashtriya Salam kurachak po nga. Yamania niyo Shri May Larbon CM jen nongpo ni MLU nga report ni Deputy Commissioner aro dingtang dadag pamandirang ba bakurang paaha. Shri Arpit Upadhyay, Police Superintendent Shri Giri Prasad aro Gupan District ni Skotong rang Yamania niyo bakranga. Dingtang program rang ko takmisoka nga aro prize distribution ko Independence Day ni bimungo dingtang susaan niyo bakrang gaparang na takanga. Kaput asa megna. Dalam pasungsut lanyo tangkat tu kali dijingle amanti kiba ka board district baru sarkar kele ban penvet marma. Nasokmen bani thui ti baro haka jinja keban sanam haka history ka HNLC kelapen pau yak jumlah keluar juga ban wan suka biye kejengkran lem debu kendon bak keban ya jikum kariki sesar India. Kejengkran isuk kelas dang bak sarkar telah keanut bak nek jengkran kan kut keluar enang panamra kejusuk paserta haka jela.
Adugni BSF rang asong ni sotsni do kepa Independence Day ko Frontier Headquarters umpling Shillong o Manyangaha. Yamania ni ko Shri Inderjit Singh Rana, Inspector General BSF Meghalaya ni jakchi flag ko songdoe apachengaha. Border jol rang o dungpa BSF rang ba flag songdoe ya dalbek pa salko Manyangaha. Wamang barakhana ko ngataha aru chi kepa chani rang ko swalaha. BSF umpling school ni chatro chatri rang ba Yamania niyo name bakur ang paaha. Wamang dengtang chok mesani rangko takangaha. Yamania niyo bakrang pa IGPSF Meghalaya wamang na nambia kupatiani ko nangaha aru mukhang chi indake asong na khasana aru asong ko chuat na didyangaha. Yadalbek pa salo IGPSF Meghalaya Shillong ni BSF Hospital ko ba napini jolaha aru wano sa deng amat ni donggaparang ko bagronge bithirang ko swale tharake nampul china kupatie donangaha. Wadong ni mandirang na basalam ko nata aru gemuk chelcha kepa dol ba force ni mandirang na wamang ni nuktang na basalam ko nata. ITC rang North Tura Block West Garo Hill so joining event ko ngatangaha. Yamania niyo Dr. Mukul Sangma Tura na antang ni dakkemen kam rang ko mandirang ngo jana pangaha. Wakupatia ni ko ning metungo mandirang ni ukumat nanga rang na akan cakangaha. Angi somayo Tura na mamang kondakcha ene enna angi chasong wangan dakple Tura na scheme rang ko na ene Dr. Mukul Sangma akan nangaha. Anga hazagani chigthamo helicopter belone mengbabadam ramako thayat ke ne khurachaka ko belsi sound chusok jama arobano Dr. Mukul Sangmani khurachaka ko chusokat kija ko nukchok newa manirang gang khuaha. Dr. Mukuli somoyote Dr. Mukul de thurana mamang kon dakchana ni agana singi nebo narsi pachi bakas ki mona uni chasongo skanga pa belsi babadam ni ramako makchoti ombajama anga hazargani chiga thamo helicopter belone na khuchak pa ko belsi sa chuchok onjama Bano mamang Dr. Mukuli kucak aku cusukat kita ko ngecok ganda mangna. Ini kemendalo, mai mamang ko tak kita lihat lihat kaniya. Endita namna. Yan dal na Kobor nga ni swing pasakanti ko matela.